there's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him.
Ko fama ka pagulelea si Jehova te tawanga tuwange ka omaya sisu ki loto ke mo ui haleluya pe ta fa ka ai e ta wa sia mai ai aho ho fulu ka ko foi ka ko loto fa tai ba mo aho loto hono nima Praise the Lord. fa heka fulawo buta fai I he wafe wanima Praise the Lord. Toma fata habeba mo ne same tema tolu da fahda bega soma da mari moya da be o pe tik ta tol da o na ngal da fahda bega no wafa ma no ni ko da fahda ia tu ta mohi I he aho fa osi o aho lotu wiki hamo fa heka fononga o ta fai ke fononga anga o ta fai wafe wanima vai te ilo te ke to tau he baha ka koe ni pe ko ha me te ke fa heka tuange ka fa heka Iyo. ko se ka upe ia o ta konga fa ta hai e aha koe ni o fa mau ke ta ui fa ta me wa fa si ko ta wa me ta fa ta ke ki he pompongo ni e wa fa o e ki ko wa fa ia ta mai ko wa fa lahi ko wa fa ia ta fononga mo ia e wa fe wanima ke ta wa fa ia wa fa bosio o fa mo ke ro ke ta ha tolu ta pero ta fa ta ke ki haleluya amen porque ha fa ta ai ha ta ke ki ta ha ua tolu fa ta ke ki haleluya Wafa eki pe ai takai makehe o ne sevaniti ka ko le pani ka ko fai fika uia o fara sa sondo ma maake ka ma sono wa festate so pe na ta wala pasasi pe ai takai ka ko fai fika o se siare ka ma no ana siare I he fa ku ta wa sia ai ko lo to ma pe ai takai makehe ke pate ha fa vai ama se kari ti ola na tola e poate ke tu hivi e ki fai he mo ka ka ta e na u kari kari le se fai fai o tabe bere ka ma hola
Kamasi pe ana. Praise Ako the tabe fai fai ni. Leona mo na tol fatai. Praise the Lord. Ata Uhila. saloni mo ina tol ko tabe na to hata hata pe ko free mana ko tari tari po mo fatai. Uta konga fata be be ta tale singa hai funga itama yo tabe. Uhila ka ma siaus. Kama singa funga itama yo tabe. Ahon. Vea tari makehe si tau yuf. Iyo. Kama tau fana loto sapate. Vea tau ave ha pasi mai. Vai tau tari makehe. Tau afino tau papata ha koe he. Si ongo fae koe. Afio he ki moa. Tau oskau heni fata ha pesi ngai fungai fae. Kama tau talavou. Poki heni fu tari motori he ki. Pe tari makehe si tau kau hiva. E ngahe ngau. Tau me pula fai ki ko tua. Thank you, Lord. Na tol ku me mai hope. Pero e bela hoko ai ke lotu e ngahi fola como fai I he wike koeni e aunga ke hoko atu ko fa ko tapo aki ko fala tola he ka te ko I he folonga ba mo fa he ka mo ui I he fola uta fai he wa fe wanima. Wai e tari make heni. Ai sita mai ki fo o heni ko afa moala. Hallelujah. Pasi ko fai. Ko tari ko afa. Pero mai ki ko nina ko te halai. Sita u te fai ko mere si farea que hay. Rie kupenga mere. Hallelujah. E ve halape. Le fa feia tamai ko. Quando ela mari fo. Afa. Como tari ko afa e. Hallelujah. O e ko ke ni afa. Ko foto to to mweni. Que ha que. E aí tá po que é aqui. E aí fa mo no ia aqui. Tamai ko tamai ofa. O le ato fa fita rokia. Tara mo be mo hala fononga na ke fuai. Hallelujah. E fa tau lake tamai ga te koe. Te le tofa ho hala. Ma mau te ke hao ga te ia. Te le tapu aki i koe. Mau te tari koe huafa o eki. Ika ke u tau ke u tuane whainga maari. Ke no whaamu ke ombe ki fola. Ke tari ki tau tolu. Ki mua pa toki hoko mai tangata malang. Whaamu ko ilo beu te tangata kene. Hoko mai ke whai mo tūtū e fola une te. Ka whaamu pe he ke tuane fuaho mau inga koe ni. Mo wike manu. He nai e whekauna e omi he e kika te au. Hallelujah. O tala mai e ka whekaua pe he same tolu whaa vesi walu. I he paki mo toa pe he. Mo kamata o wakai o kurerei a siova. Monui e tangata koe e whalala ka tea. I paki whaua mori kauni o pe he ai. Mo kamata mo e ki o ilo kurerei. Monui a koe tangata o whanga ki ai. Ka u whaamu. E whalafola ka nina hanga tāpua ki au he loto e whoha koe. Whoha koe niko tamai mate ia. O peniola. Hasiata. Aure nengo mātuana na o ngā whawhikahe sastonga pa mate kei mo ui e whoha koe ni. Na hau e whoha koe ni e whonani hau tauri pe. Mai whenga maare hau e nofo e to oua whawhikau sari kui ka rono ankolo tutoni a. Ko kukai ngai e ko to whine ne whae. Na whae e whalo to lahi ke whoha koe ni. E pōsa pa te heng mori te koe ne whikau ne angi ke whoha koe ni. Kone e mohe whoha koe ni pane misi. Ko me mo sia kai ko hanga takia, o vai feito mal, o feito o sia kai, faka fa, te que sia feito be. To le tam ka que ta foki que ne vakai ko feito ko ni. Pure fila, to fica o na kai. Pa le abe kai ko ne tama ga da kolo. O ko mai hu fia o la mare ma ni. Pa ne o mai e falo ta, pa ne o mai e falo ko batanga ai. To wa foha. Le feito o que sia kai. Ko feito ko fa feito kai. Ko he vania. Ke ta feito e te whanga koe, te whanga whawhei koe ki ai. Hallelujah. Koe vania, kau whema, Praise the Lord. ke ki whalama ka sio. Ka o mai e wholofola koe e, wholofola ni, o mai e tuk he ku mō ui. Pau tala mai e ka whalau koe, wholofola koe same a te vita, liriu hane tōnga. E kai mo Ameri, o e taimi, o ambi meriki. Rame he mesi ula kiki he mesi fitu, ko whawhitaia Sihova, a whawhitaia te vita, yono mutu. Paka ki naki ka te vita. Ko whawhitai ko ia, ke tau whaia ke kakai ke whaia. Ai ko whemau ko whawhitai ko whaia ko kua pau ia. Pau ia ke tau whaia na toi whawhitai ko ia. E vēsu laki e vēsu futune pe. E whawhitai ka Sihova i he konga toa pe. E tō mau e ku whawhitai.
ki hoku mutu. E viki hoku lau mare ya sova. E whanongo kia e kakai na vai pawhewhia ia. Ke tau whai moau, ke tau awai hake a Asihova. Pa ke tau whangone ei whataha mo huafa. Nā ku kumi ke Asihova, pane ngoi au. E whamoi au mehe ku mana wahe ko tape. Nā wakai ke te au, ne mali ai. Pena i kai maa hoku no ahanau mata. Nā i tangi e tangata masiwani. Pane ngoi ia i Asihova. O ne whamoi ia, haleluia. Mehe mamahi ko tape, vesi fitu. O ku nofo e angelo Asihova, o takatakai a ki nā tolu. Wow! O ku mana wahe ke te ia, o ku whamoi ia ki nā tolu, haleluia. E vesi walu ke vesi o fulu. Ko e kona kia ai petere ki koni me whao sāme koni, ki ke whanala ke Asihova. Whanala ka whai koni, ke tau whai ki pa Asihova. Ua, ki ke whanala ka toka Asihova, vesi walu, mau ka mata awa kai o kurere Asihova. O monu ia tangata kai o ku whanala Asihova. Ke mana wahe ke Asihova ki mo tolu, ake mo tolu ai ne kau ngānoni. He kui kai hamasiva ke te ina tolu, o ku mana wahe ke te ia. Vesi walu, o ku masiva e whanalaya ne mui mo whekaia. Haleluia. Ka wangi nau tolu ku kumi ke Asihova, e kai te nau masiva hamea. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kumi ke Asihova, whanala Asihova. Haleluia. Ka tene tauhi koe. E vesi tataha. Vesi tataha ke tanima. O le talamai e koe nginakia e petere ke mana wahe ke Asihova. Ku whanau e au tua. Pauke mana wahe ke Asihova. Foha. Pauke ke mana wahe ke tamai. Yes. Whawhia e aha koe ni. Aha wai. O talamai e hewe. E vesi tataha ku pehe. Hawa ki mo tolu. Ka whanau. O whanongo kia te au. Te wako ke ki mo tolu a mana wahe ke Asihova. Haleluia. Hallelujah. Ko hai ha tangata ku hori ke maui. O manako ke ngahi aholahi ko uhi. Ke le mamata ke helerei. Haleluia. Ahora tolu. Fehui. Te hoku whaku mai. Ke mamata helerei. Te te upe koe. Haleluia. Haleluia. Tauwhi o te o mehe kovi. Mōrongo tu mehe rea kaka. Haleluia. Awhi mehe kovi mo ke whairerei. Kumi ke mirino. Pē turi ki ai. Whanau e toa. Ma te wahani ma. Vesi ma. Monu e whawharerei. Hewi no toku hea. Praise the Lord. Whanau e toa. Haleluia. Vesi tani mana ma kene osi. Koe egi na kia. Pare o maanuni. Lake ea hono wha. Are awhi. Turi. Pake lehe whapoe he koe pare. Kaunia. Praise Uina tole kamatu. Rama pema. O kua whio mama whawhonga Asihova ke kai maanuni. Wow. Pea kua ngoi e hana te ringa ele tangi. O ku hauhawa e whawhonga Asihova ka tina tolu. O ku whai kovi. Hallelujah. E mo tuhi o nau whamara tui mei mamani. O ku tangi a maanani pea ngoi Asihova. O ene whango ia kina tolu. Mehe nau ngahi mamahi ku tabe. O ku wafe Asihova ka tina tolu. O ku roto mawhesi. Hallelujah. O ku le whango ia. O le whango ia kina tolu. O ku laumare mawhofua. O ku lahi a ngahi mamahi. Ai maanani kau whango ia. Mea i ku tabe Asihova. O le tauhi hono ngahi hui. Ku tabe e kai mawhesi hataha. E whapongi he kovia kauahala. Hallelujah. Ta ohi na tolu ku whea ke kaumaanani. Tene whamaia. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Hui Asihova laumare o ne kautama Yes, eki. Lord. Kai kai hamalaia. Hatoko taha. Ohi na tolu. O ku whalala. Ki Asihova. Praise the Mani Lord. wahe o pesi tolu. Yes. Ke fufa kumi ke prema pamane maanani. Atene whalahi a ke ia kia te koepe. Koe ne whorafora ko mai ke. Praise Tatari the aki Lord. takitat. Tatari aki tautolu. I he aha whaosi. Hallelujah. Ko anga lotu hono ni ma. O whanua o ta whai wa whewa ni ma. Good God. Ko whaamu beia. Ko tau mutu ke tukwa e whawhetai mo whai ki o tō ko pau ia. Ua. Pau ke tau whalala o tua. Tolu. Mana whai ki hau tua ko tau tama ia. Wha. Ni tāpua ki ene maanoni. E apu. A tala mai. Praise Ene whamala ia. Jesus. Ai anga hawa. Ko Hallelujah. tua aku ma whawhika i ati koe. Praise the Ko Lord. ina e whorofora ko mai ke tari a ko kakai. Io E e. ki ko maulo tū pe iai. Tu ke tū mau he mau tū he tau wani. Ai whahi ki ma whawhika i o tua. A tu ke mau mau he mau mui e whalala o tua. Tamai ke whalala ke katoa e mau mui. Katoa he mau mui. Kei koe whalala ke sio e tangata. Koe whalala he koe whufonga iwa. Tamai pa ke tu koe mana wahe o tua he koe whanau ki matolu. Ke mau mana wahe
he ki te koe tamai. A tala mai rewa, ka koe ia ne rei o e maonori, o ke tawafa ki ai te kai alo te ue api hiri te te hawa. A tu ke mau fofo a kumi ki te koe, mo maonori pa te ke whalahi a ke ngama. Ka maolo tu me tāwina e ki a hakoe ni. Tāwina seo se wāne te whaifakau ka maa, a tōni whaifakau mo e whare o e tamai. Tāwina ki nau tōro ku mea mai hope. Tāwina kau hiwa mo e sipi e ki uma whai e. E ko ma whai ka tōpe ke whalangre, e ko ma rotu a ke he. Tāwina seo se wāne te te sponi hola. A whalawhala ke tuku e te ke rea ki o kakai. Tāwina ki e tūtoi mo tāwina ke whātau katea ia. Ko ngā koe ngau e ko whanonga anga o ma whai i he wano o nima. O i kai ngā tape wano o nima. Ka koe pāwina ke whai he ma whanonga ia me i taimi ki tāliki. Koe maurotu pe ia e hua mai whakakai o mo whai. Ke whawhake ngai a mo e langirangu tope. I o hua whai o ne Jesus Christ ko alo ka mau whamu. Hallelujah. Tēnā kau ki i pasai. Amara mara pa mai ki i whanonga. Tō mui ko o mai heni. Whamanatu mai me e whaifkau ka maa ske kari mo e pate. Whamanatu i anga pungkongi. Pe aho ia na sipau whai e tau papitaiso. Whamo e kai mea kai. Koe 12-point pitch sen susi. Pe whaitu e te tau iai au. Whangamari e lava mai ki ai popo mo whala toa he pau ki o mai me tātai whakau ka maa e pate. Ka wai hato taha. Ka wai hato taha hau whaafeo. O ne loto e nei fau he papi. Ki a tāpe e whangamari. Na ko whangamari e ni, kau ke tāpune a matapa. O whangamari e ni ke teu he e kia mea rei mā koe. Ke ngā tape e koe whawhoi tui tā wau. Pe ko koe ta mai mo whae, o te ke whau he papitaisa. Ke whamo oni, a whikau, a hui e kiu whaiga koe. Pa ke tui e o ke ae vai, i he tui pa mo hui e kiu whaiga te. Koe ki wha, koe ki wharongongo no peia, omi ke te to. Whamu ke tūke o lunga, whamu ke timu e su. Na wa mai, tell you race! Tell you race! Here's one. Hallelujah. Mea ka lunga! There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There's a race that I must run. There are victories to be
ka mau I ki hopureanga si owa. I kai ta mau I ka tu, mau I pe hopureanga. E moro te mo whawhia. Ka tawe a toa e whapoto tapta puni eiki. Yo semane te pa mo whawhora. Eke halelei mo whawhia mo gloria. Tu ke mo whawhia tape. O wharanga ki tō whawhia in Jesus Christ. A whawhia ngalo ke lau kakai. Ki tau rea waka hope he. Amen. Amen. Reka wala whaswasi. Ki au wha. Eke te whaloroa. O taritari makehe. Ai semane te aiki. Te simoni hola. Ana e whenga maari koe. Ata e whakora. Ai. O le lea tua. Maua i pe. O ki foi hiva ko ni e hiva te kahiva. O pehe ko hui me orita. Ko hui e ni ne. Hiva na toka hiva mane nai. E ahana ke hui au. Ko hui me orita ko hui ia e whakamu hui. E whakalele ia e tau anō ani ma. Kaya ngai mea tau fō mai wafu wafā, o tuku he orita I he wafu wafā. Koe pehiwa koe nini ongo e lahi te rea me mo unga. Koe anga peha o whā, ke o fō wai. Koe taha pene o whā, ke fō wai, I te lea koe ia. Pako e whā amu ia me ku te whito e ku lau maari, ku lo tō ka te kumoto. E mo mau ha tau monu ia. Ha ofa au whātoa si su, a si hova. Ki o family, e whakalahi, palolahi, pe tupulaki, pe tuprekina, pe whautuutu ai melino, a si hova I o moloto whare. Koia pe, malo. Never
tua mafmaf ko tamai fa fiona tua. O fe tai mafmalo ko la mari ke a fiona. Kona tai o ai ofa a fiona. E mau I fe ai. Ko e ko se vaniti am na ki eu. Vai vai fora ma non a fiona. Le mai a fiona. Fe taulalo la mari ke ta penkare ma mau le faren. Le mai hel malo hi fa fo me te au. E hoko e ke ta puaki o kakai. Ia ki nā tōru na whenua mo whekaia, ki a māno ni. Koe mānawa mo uia, koe wawanga ia, mo sivia, mo whakahā ia, mo whilioi, mo nā uloto. Gloria mo langalangi, ki whakateunga toko tāpe a Fiona. Pua whaalo ko sukarais, ko ma whamoi. Amen. Hallelujah. Alo. O ko tumua tuku whamalo, ke tōltahi o tua. Give thanks to the triune God. Ko tamai koe alo me lau maare ma oni ho taulo tolo tonga. Father, Son, and the Holy Spirit in our midst. Peo ko kore atu whakatapat ki whai whikau. My highest respects to the senior pastor and his wife Mono whare. and their house. Peo hawa at peku o slawa ko toe ma talitali. I toko ua ko ni ko We Daniela. have already received our welcome from Brother Daniel. Ka tā mua e whanga maare ko ni ko lau ko monua mo tā puaki. This opportunity. A whanga maare ko ni. Yes. Hallelujah. Ko ilo ko e huki haa mua ia ko ngahi wiki ia e ngā whae. I know that usually the sailing off week is for Peo ko ki nau toro iau nau tongia e whatongia ko ia. and those who take the responsibility Pea tuku peke hao hake, ko talango fua peke whekau, e whai to be whekau. obedient to the instruction O ko of our salutat ke pastor. mo toro e whanga whae, I i salute maure you, whareni. mothers, O ki mo tōna mo whekina, aho koe ni. those who took this O week. lotu whaki ki ai. Yes. Poko lau ia, ko konga ia. I Poko found it a privilege. wakai atu koe e, ahi e whai koe. See our visitors here. Tamai e ki koe, pe whihe se ki ai. It's a great Hau joy te to see whalo you roa here. ka tau, hoko ki tau wholofola. Please let us turn to our Koe- word today. Talu mai me aho moni te, From Monday, tu si te po lulu mo ani Tuesday, ahi. Wednesday, and even yesterday, E ku tangutu poko whangongo, poko hea e whekau ai. E whekau e o tua. what E would ki kawe inga mo ki wholofora te unme mo he be that our whiawhini. God would give me Poko for this pehe, evening? poko hai kua e te mawhilawe. And who would be Poko possibly aho pole close? lulu e ku a Daniela piki mai au. And when Brother Daniel Ku came, pa pika Daniela I kata. came and picked up Brother Poko tala Daniel. noa pa Daniela e whak mo hala. He was talking along Whak mo the way, lele he hala mo e lele I teu whaiwa. and he used to Poko run hanga track. Daniela ia o tala noa I mai e ngai hala ke whaie e lele tātu usi. Paka Daniela tala mai ke ko teu whaiwa ko laini ko whika walu ko lele loloa ia ai mai whatata mai ki au. And in the stadium in Ko Donald, lele mai mi api ki Lane apsiasi ni. When O ko we're coming lele into awi hala church. loloa. we were going the Ko tamai long way. Daniela. Ko ngai lele aku o ko tātu uspea wia. I Ko would take Daniela shortcuts. whani hino mai ko laine ia I loto I himala I lele. There's a A ko laini whika inner raki lane. ia. O kuoma ngai tātu It's usi. quicker because it takes a Ko shortcut. whehanga ma Daniela o whehui me kau. And Daniel Na asked, ke lele I te whaiva. did you run at Del Fiver Stadium? E ko tangut ko ia po pehe. Ko ngau e lau maari. It is the work of the Ko Holy sanga pe Spirit. Daniela ia o talamai. Whe Maria. E ku talu te me moni te ke puru poko As I was pehe poko sitting in the hae. word. Poko tona e whe kau koe ni. And I thought, is this Ke kai command halotu e sa se correct? whare tamai. Father's house. Pa te o tale te whia Daniela. And let me answer you. Me ke u lele te whaiwa I haven't Daniela. run at Del O ke Fiver lele ni Stadium. whapue ko lele mahinga taha. But this is Tau the lele race that is katoa the ai. most important. Hallelujah. Pe hau me he po koe ani afi. A tai tari mea ki tau tolu ai. Yesterday Lele he whapue pue. When we were challenged to Tangutu run the he race, I mui. Tō hiwa kuloto. Pō pehe. Na ilo e kiwanga whawhehui. God Pōka knew tō that I nā e was pushing whekau koe ni. Ki o tō o mai. and this Pōka command. whekau ne pehe me whekau. Te ke malanga e pureanga o tua. Pōka hea pehe mea te ke manako ke holoto. Heal. Pōka lere whapue pue. Ne rea e kiki a te au. And God spoke to Pō me, tangutu he fo hiwa pēa ne awhi tataki. sang Pō whao kai yesterday pōka hea ne e whekau kau nanga ko ni salon. what our sister Saloni's Pō ne tūma pe command. me mua ni. And when she stood O from ne the lea front, me he lere whapue pue. and she said, it's run the O pehe race. koe o tualahia. He's a good God. Koe ngau e lau maari e. It's the work of the Holy Spirit. Vai vai a Salonia. E toha ngau e. Sister Na lea Saloni paula sharing ki ale from tia mo e Acts. wheso.
Yes, we're Wha sa salon Galatians to and ra korinto. Ephesians. And she Wa finished wa fa mo wa fitu. 1 Corinthians. Ana kai ke lave a salon e fa mama fa i mai. But she did Ne not ki fa ka emphasize pa pe ki ai. Ai ko talo mai ia ko au te fa ka hoko te mamalanga. that I will now Ai pa te continue mamalanga on. au ale va he a So honi. we'll be part 2. Fa tai ki he ki. Praise the Lord. O ga ho ki kawe inga ko to mai. O pe he lele mo tau mua. Yes. Run with purpose. To he ra korinto va hi va wis wa fa ki wa fitu. 1 Corinthians Porque ta te ko ni 9:24. toi ko ia na e fa e Paula ke kai korinto ko kolo ia lahi i kalisi. To kolo lahi i kalisi. Porque fa e Paula ko ni fa ma ko ni fa tau mu ai ko ngai fonga ke kai kristiani e mui a kalaisi. Pagone hanga whaka atu, pagone whaka ai e whaka atu i ni ihi ke he, e wha ai e nau o wha. Whaka ai e nau ngahi tui, e wha maunga nau tui. Pagone toto mai vesi wa wha, mai vesi wa fitu. Verse Pagone 24. wha mamafa mai o whakata ta sikipinga lelei ke wha aki mo e spot aterita. The example was Ke kau given to us. lele e spot aterita. Athletes Ne lau ke tau malanga ni afi, in Athens ko lele he olimpiki. running in the Olympics. Pui ai hau foi poini whiga ruaki te toto mai. First Te point toto for pia us, me vesi wa wha. from verse 24. O pehe poni whigaraki. Ko tau mua. The purpose is Ko tau alu ki he spoti a te rita. O topi ki whatata ko ne spoti whakolisi. let's take Pe college mea pene au sports. sia e mo i ai. O teke au e wakaia ki spoti olimpiki ne ke au ha. We haven't- O tu ne ke atai hani ki spoti I believe no one here has olimpiki. Tau reached kau kotoa Olympics. pe e spoti whakolisi. But Ne we've tau au reached sia e tau college sio tonu ai. sports. Ai na tula me ngā nunga e spoti The whakolisi nature and the tonga. culture in Tonga. Po ki nā tolo e kau spoti a te rita ko nā unu mai. Ko taha pe nā tau mua. One of their Ko nau lere main ke nau mau a whi me tariko ia. run to reach and attain the Porque medal. kau helo pe me kau matiketika. O whiri mai ia me whitu whanua ke kehe. E Selected spot from different whakorisi o nau countries. tō mai a fo i star me i Tailunu. A star me i Liahona. Bring us O nau back. lere o whafuangai e fo i vengo ia. They would run and represent that event. Porque malanga mai me moni te ke tusi te ko Monday to osi Tuesday. ai u malanga ai whaholo ai u le spot i whaholo mamata ia. Ai mita te au, mita wange au, mita whange au. 100 Ko to ahoni ia ko 100. tap tap ko le rau he tapai lai ne. I whakao ha Running. watu. E tau lere ai ko tafi ni ai mala e ni. This is towards the perimeter. Poko ko hau ko ia ke spota te rita ko na tona mo tale niti. Ko no fili na toke kau stai ko no whaka ha ai kolisi no hau mi ai. They would select the one who represent their college. Poko ha le lawa Paula. And what did Paul say? E tohe ko ia he vai fesi wa fa. I kai o mo ilo. Do you not know Ko ki nau tolo ko lere i whakapue that in a race, o all the lere ko runners toa run, pe. Ka mau pe toko taha pe a koloa. but only one gets the He prize? pe hea mo lere ke mo mau. Run in such a way to get the Tana mai e prize. Paula. I kai o mo ilo. Did you not know I kai ko mo ilo. Ko ngai star ko toa mo tolu i he lere whapue that pue. you are all the Ko stars? ngai fei tu ngila ki mo tolu i he lere whapue You are pue. the star in the place. Ta mai e you run. Paula. Ko good news o mo kau ko toa i he lere whapue pue. Good news is I'm Me in e lahi every ki race, si si. O mo kau ko toa. from the eldest O to koe the whea maha youngest. tō tahu hau matiketika. Pe hau mo hane pōtoi. We will I he come lere with whapue pue. intellect. Taha ko toa pehe mal male whareini. O Everyone ke in this qualify house, ke lere e whapue you are pue. qualified to run the race. O ta mai e Paula heni. E le liwa tau lua. E paki tau lua o tal mai ai. Whai mo mo lere. So E vesu wa run. whaapi. Whai mo mo lere. So run. Ko lea mea Paula a ke tai nimi. Whai mo mo lere. It means now. Ka paine e ha taha ia ne teke whai ne lere ana ia. Ne toke kamata pe tau lere hua awhi wani ma. E po whastau. Our running has begun in Pene whaha mo lere mo New te Year's he moni te. Pene kamata Maybe mo lere we mo run te. on Monday. Whafofa. O tusi Wonderful. te lere au pito. In Tuesday, very Pule good. lulu o toto atu. Wednesday, great. Ka paite ke lere koe ahoni. E whapue started to pue. run today. O kei taimi pe. You still have Ta mai time. e Paula o kai ke ko tau lere whapue pue o whai he tai nimi. Our race O kai is kua pong-pong. now, not Ko tomorrow. tai nimi ia. Now. Ko tai mi eni. Hallelujah. This is the time. Poin whika ua. Second point is this. Ko ngai malohi anga mo ngai whaunga o tau lere. Yes. How can we run?
Ngai maloi anga ma ngai fonga o tau lere. and the strength in which we run. I spota te rita o pau ki ke takta lere I o leini. You must stay in your lane. O ki tau toi Kristani o tau lere I he hala fasi I. We are Koe running hala ia as o ku kai ke Christians sio mai in the a narrow mamani. road. O kai ke sai ke tau sio. It may not be pleasing to the A eye. koe hala ia o ku whai ngata e fōwai. It is a road that is difficult to endure. Porque hale wa lawa paula ki ta ngai fōunga ma ngai maloi anga o tau lere. What does Paul O talk to ia about? me vesu wani ma. From verse Ta pai te 25. iaf tu te tapu pa ke whakai ke kataki. Please turn with me in your Bibles. Pa koe tangata ko toa pe o ku whai whainga ki nei kuna. And everyone who competes O wanga whapoto ia I he mea ko toa pe. goes into strict training. Pe koe mo oni o ku nau whai ia ke mau ai pare popongo fua. They do it to get a crown that will not last. Ka ko ki tau tolu ai pare ta e wha But popo. we do it to get a crown that will last forever. Ta mai e paula heni. Paul says here, Pesi wa whane ta mai e paula o Verse tau lere 24, ki tau ikuna ai we pare. are running to attain the Koe ni prize. whahai mai e paula o ku Paul is ua pe e saying pare. there is only two Pare o rewards. ku mai, mo pare o kai ke mai. Pare o popongo fua, mo pare o One kai ke that will popongo not fua. last and one that will Pare last. o tolonga, mo pare o I kai tolonga. One that will last forever, one that will not. Poke hale vai fonga, ta mai paula. I longa a koe o ku ke lere I he whapue pue, I ke whaka poto poto. You must. Koe pāki Have ai piliu e fulfulai he tohi taha pe mai, koe whaka mau mau. Poke anga whawai vai. Yes. Koe whaka poto poto, Humility. mo whaka mau mau o ku la langa With ia. wisdom. Ia toko taha ku hau mei api. Somebody who comes Topono from pe. home. O whia maari e pe mea kotoa. Content in all things. O tō tau ne mai o wha, Somebody who has love, o whakapapa. who has O respect. ka mea te e pū, o anga whawai vai. It is an O important ne thing hau to mo ia have mi api, humility. hau hei ki he lotu, They come aure ki from ngai home anga, to church, pe go aluai, with it to the i workplace, he ako. even to school. Ta mai e paula ke mo mao mao le rei. Paul says to have strict training. Malanga koe he kaunanga ane afi. As Sister Saloni Whanga preached waifi, yesterday. mo anga whawai vai ke mo huse pāniti. Wives, be humble Whahus to your pāniti, ko husbands. mou wahe pe, awe ke whanga waifi. Te ko nau tau na Husbands, whapoto poto. When you have your pain, Ina give whapota to your pota wives. pota They are the ones who have the wisdom. Hallelujah. Amen. Poke hale Hallelujah. wa lau e wholofola, And what does the word of God say? whikau aki, mo anga whawai vai. Mo e Regarding whaunga koe ne ta mai e paula. humility. E ta whamau maum. Tohi a mātiu wai ni mā vestolu o tara mai. Matthew chapter 5 verse Mono 3. ia ki nau tōku masiva. Blessed I are lau those who maari are poor in spirit, e nau mau e pule anga for they langi. shall inherit the Se kingdom of misi vai heaven. wha ves hongo fulu. James 4:10. Ko ki mo tolo o mo whakatō ki lalo. Anga whawai vai i loto tonga o tua. Yes. Pa teni haki e ki i mo tolu. Hallelujah. Ruak pita vai ni mā. Vesi ono. Humble yourself. Ke mo whakatō ki lalo i lalo ni mā. Yes. Mafi ai o tua. 1 Peter Pa teni 5. hiki aki ki mo tolu i hene taimi mo no aho. Ko tau le rei e taimi te e pile. We are Ko tau running le in a rei e tohi timetable. mahina ai o tua. We are running in the calendar O of māpo God. opo. It Te is o māuia. ordered and it is organized. Tohi a mātiu ai wa tolu ves ta hawa. Matthew 23:12. Ko ki mo tolu mo tuki mua. Ko pau ke mo hoki mo tuki se wāniti. Hallelujah. I longa a koe te ke hake ki i koe. Ke anga whawai vai. For those who exalt themselves will I be longa a humbled. koe ke anga whawai vai. And those who humble Ke hake themselves ki i koe. will be exalted. Se misi vai roa ki ves wa taha tala mai ai. James chapter Hiko 1, e vewe. Pe malanga i e aho moni te. Laku e whamamafa. Tama e se misi hiko e vewe pa laku angai mea o kukovi. Laku angai whamamafa. Get Laku rid. alo tokovi ki tua. Yes. Ka ke Envy. Hanga whawai vai. And be E ko humbly taimi alato e accept wholofola. the word. E tō tonu ia. It I will fall holoto. into the right place. Pe maalohi. The power Ke whamu uia i ho lau maari to e. save a soul. Amen. Ne lau ke tau malanga ni a fi he pelu vai tātā ve Hebrew, suraki ke verse whanua. 11. Pe Chapter kau helo 11, helo ia. 40. Ma tike tika ia. Yes. E lere o The sipoti. heroes Tau of ai mai ai faith. ke kau whamoni. They are the witnesses. Ke tau sipoti a te ri tau koe e kau mātai sipoti. Koe kau whakai ka e ia. Yes. Ka ke auto kau he lere kai whanongolongo me ka whakai kai. E kai ke fie lere koe ia. Tike whafulofula koe ia. Hau kina auto whakai me ka koe. Koe ka whamoni koe ni i he tohe he pelu vai tātā. Wahe tātā hawe swaki ki Hebrews whanau. chapter Koe kau 11. helo helo ia i he tui. I he They are tui. heroes of faith. I he malae. O e lere he whapue. Yes. O nau ikuna e nau tolu ia. They have already Ko nau tolu nau won the tu mai race. sio me ke hakoe ke whai They he are lere he standing, whapue. waiting for you to Ka run your whamooni race. ia.
Me kau pou ia. They are the I ho lere o witnesses whai. to your race. Hallelujah. Hallelujah. Poko tu e o kau ai ha whangatamai. I believe, No fathers, more you're te part of it. me man ko ni si whangafae mo si whangakui. And mothers, Ko kina o tolu our na tu mai ancestors, pou I mai ho they lere are standing and whapoi. waiting for you to reach the end. Ia si poti a te ritau ke tu e ngai vala. There is a uniform to wear. O ke mala e ia o lere I kristiani I lotu. O ke fe mau havala ia. O ke fe mau e heke si ia. O ke fe mau e tawala ia. Yes. E ke lere fa pue. O ke fe mau su Running spaiki race. ia. A ke fa su e te gane lau ke saloni. O ke fe mau he le fa Do not pue. need, Ko pau ke hui ia. yes. Hui e fa mama fa ia. We must Ke toki take lava lere away fa pue. all the heaviness. Yes. Plaki sona ika vai ni ma. 1 Thessalonians, O ke lau e ni o pe mai 5:8. tu e te unga tau ai o tua. put on the armor of Tu e te unga God. tau e tua pa ke kovala ia ke That lere is fa the pue. uniform that you are to Ai wear a koe when you tui. run. Tui ko e hange ko ia ko si ope. E Faith. tangla la ope he neongo ho tamate ia au. Like Job. E koe tui atu pe. That although you kill Ke me, tu ia ke I ape. will still believe. Tui e te unga tau e tua e ofa. Ofa Love pene as mau. your breastplate. E samaritani le lei. Ne hao me loto. It came from within. E koe ofa ai koe o tua. Samaritan. For love is O te ke God. tala mai ko e o ke ofa e o tua. O Don't mama tell e o me. tua ia. Te ka kapa ko ia ke o tua o mama o ia. Like ofa koe ko to he ma mo to matau. Yes. Love the tamai person fofola. beside you. Ofa ko to The word he of ma God mo says, to matau. love your Pake to right ka and kapa left. veva o tala o ofa ke o tua. Before you tell God your love. Te ke lea koe kai lea ke kehi mamani. You can Ngai speak lea many things. I he vani. And things of Kau kai heaven. e ofa. But no love. Ku fuka mea pakihi pe koe. You are I nothing simpare tatang. but a Hallelujah. clanging cymbal. Tu e Amen. te ngā tau e o tua a manak lelei. The hope Hange of koe ko salvation. Mosese. Yes. Nea manak lelei pia Mosese. Moses had hope. Nane tui pia Mosese. He had Nane faith. talangu fua. He was Nane obedient falala pe. He He mea trusted. nange e kiki ai. in what God commanded him to do. Pakawhekau he e kika Mosese ke alo tala ka whelo. And God commanded Patange Moses to go Mosese to ia. Pharaoh. O ko vale a helea. Moses said, I'm not good at speech. La wene tohe mo mi ano mi pa. Ko The book of tangata nga Numbers, fa vai taha ia. He was E such maman a ko ni humble ko man. Mosese. Is Moses. Porque talia Mosese o pe ko vale helea. I cannot speak. O mama fa or mo to ohi e kungutu mo ele lo. my tongue is delayed. Porque hamene hako ka Mosese. What happened to Moses? Ne hanga o to fra lea ia Mosese. God Ke lea ke touched malohi. his mouth. Aki He hono would ngutu. speak. Ne nga e tau whewe valea I helea. O hanga pe e kia mea ngā ue koe. God will use Ke you. kau me o sese ia I malu e And we whareni. are the Moses of his house. Po wherau pe mo e ma e Mosese e unga koe moko moko. Yeah. Ne whakato wawe ke whanongo. He's Ma quick to whakatua ia listen ke ita. and Whakatua slow ai to ke helea. anger. Hallelujah. Hallelujah. Wanga moka moka pea Mosese. Moses Poko was a wakai atu calm o ku. person. Ko satu wai kau tola he kau wawa ue whahai koe. O tui mau kau mo ise wawa O nau tala ko nau tau nau anga moko moko. They say they are the ones who O are. moanga mawhana pe mo tō wawa Ko lolo ia. they Ko are anga the moko ones- moko ia. Ai kau haapai e whahai koe. Ai foi one one. Te toa manake tra pongi pongi ke tau alu koe na ki tahi. Alu moha vae o unu he one one. Ko unu he one one ka toki loe moko moko. Moko moko e pongi pongi ho ata e fia. Porque mea ene mari ko toa me ka wawau e whahai koe. Mari ko toa me ke ko haapai. Ko no hinga, ko e huni e nau lolo. Ko toki huni e nau lolo ia. E nau mari me ko haapai. Hallelujah. Ko e poini I whika tolu. My third point. Ko ki tāna whe pare koe ni. O ko ilo pu ilo e taha ko toa pe. You know the story about the rabbit and Ngai mālohi anga mo e whonga tau the here. hare and the tortoise. Ko tāna ko ni tawa ko peta ka stolu. We learned A this lere in ki year whonu 3. e ne mau lelei e When ne the anga whawai turtle- vai. Ne ngone ke hani tare ni ti pe pehu e oma. He was Hau koe like la a pisi mo fast hala pisi me animal. vavau. Hau koe la pisi o tala meu ke ve e oma. Ta mau lelei pe e ki whonu e me niwa. Mau lelei pe e whonu ia. Lere koe la pisi pa auria te mohe. Vavau tua mo wha mohe. Te ai te tua turiki o te ki ai ki foi mohe. E iso me pe talo pite ia. Te tau kei mohe pe tau tolu ia. Pe Hallelujah. whai o whai o ki taua. Yes. Ka ne mau lelei pe ai lele. Yes. Ai whonu. Na ne a whawai pe mo ni whakapoto poto. Pa ne ikunai ai lele. Ko tau poini whika Tolu. Ka taki moana. Poini whika tolu. Ko ngai tu tā maki anga mo ngai anga.
the dangers, Aia koe ngai unga anga no ke fe mau tau lele fa pui pui. or the O ia hazards, mi he vesti wani things we ma. do not want. Koe hale wa lawa Paula. What does Paul say? Ngai unga anga ke fe mau he tau lele fa pui pui. Pe koe tangata ko toa pe o fai feinga ke nei kuna. Kata ki vesti wano. Pe poin fika tolu o Verse mau ia 26. e vesti wano. Ko ia o pehe pe e kulere. Ka ikai e fai noa. O pehe pe e kufuhu. O ikai hangeha taha o kutuki matangi. Yes. Aka tuli matangi e tau hiva ne afi. That we sung yesterday. Tuko tuki e a. Tuko Don't tuki matangi. fight the Kau ke air. whai fuhu. O te alko tuki matangi. Don't Tuki a fight ngai the mea wind. iho kino haa holoto. Yes. Hohori ho kakano. Yes. Fuhu Fight, moia. beat the things Ko ngai mea o that ke fuhu are reta struggling moia. in your heart. Tama e paula Yeah. ia ko nere nai o kuha. Paul Ko ke whai said, noa ia. he doesn't run O ke aimlessly. hamumu ia. Yes. O asme ko ke tau mua varea ia. Yes. O ke kai mumu ia. Yes. O mau le lei pe e nere. You just go steady Pau ke wakai and atu ki he. controlled. O ke fulawa o solere at ki he Efeso. tohi. Kataki. Ka koe, tohe au wa Timote wahe u. Ka lau ene ua Timote koe ngai popo e loto. Ka pau ke wakai atu. Ke kai ungaanga koe ni. O ke hao ke mi ai. Whawhitai eiki. Praise the Lord. O ke kau koe he. Kau ke hifme talpite o punakaki koe ki he wani. Ka pau ke mau pa whai ungaanga taha. But if you Se have e any wheso one wangi of ma we these, tolu me wha. Ngai mausa koe ngai. Nofo ko via. yes. Ko man manu ngutu hua. Lawa kolose. Porque ua Timoteo tala mai ofa pe kia te kinau tolu. Ofa ke paanga. Whielahi. Yes. Lea whi otua. Ngutu wa. Ai e pego ngutu tolu. Slanders. Ngutu wha. O te ai ngutu hua. Ai ngutu walu. Ke whakakovi. Ke anga. Yes. Asi anga whamanu he. Ka kaya popo ho nau Unforgiving. loto. Yeah. Popo e nau sio, popo e nau lea, popo e nau tuu, popo e ngai mea kotoa pe. Kua popo e nau ngai mea kotoa pe. Ko ngai unga o ke whia mau ia. Hallelujah. Ke lele whapuepue. Preach it, Ko lea God. pe te folfolai. This is what the word of Tua God pe pai po says. vesko ke mo alo toki lau ki api. Take it home. Ke And mo lau e read ngai it. unga ko 2 ia. Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Pako e poni whaka osi. Poni whila wha ngataki. And my final point for us, Ko tau mateu teu. we need to get ready. Ko mateu teu to e me vesi ua fitu. From verse 27. Ko e mateu teu ko e ni nei. Nei ki kawe inga ne mai vai kei tau toko ni whaiwhikau. Long time ago. Are you ready? Here I come. Yeah. Kon Hallelujah. tā noke ki langa toi. Yes. Pane tu e tana whataata mo e tāpo o. Koe mateu teu tau whaia. Example Koe of lau e the ne wholofola. virgins and the oil. Yes. Poke hale lau a Paula. What Koe does li liu Paul ena e say? taulua. O ki mahinu ange li liu e taulua. Whaingofua. O ko laiki hok sino ke mapulei. Te lia na aku huki mai e kakai ke kau he whiauhi. Pe ai ange o whakatai au ngai i auhia. Hallelujah. Tutu ni e ni a Paula. This is E the word of whakatai au Paul. ngai koe. That I strike a blow to my A body. pau e kai te mapulei koe koe. Yeah. If you don't know Ke how to mapulei koe control ni, ke yourself, mapulei whakasino, whakatamai, whakalau maari. Control our Ko hinga mea mind, paula our koe ni, soul. ke mapulei, whakalau maari. yes, to control Laiki ho our sino, spiritual. te Yes. ke alko ia, o huki mai, You may go and bring o ki kaunga whanonga, other ke mui mui people moia. in to follow with you. Pe aus ko ia, pe if me talupite ia, ko alo ho kaunga But the whanonga trumpet ako. blows, and those who you brought will Esi go, kanseri mai koe ia, me he wani. and you will No expel. hinga pe, Only because koe mala, o ilo pe taniela, mala e tau e ka sotia. Ka No. kafo ka whanonga ako pau ke tokoni. Pa ke lere soldiers, we whakataha must muia. help Ko one mala e another. kalistiane ia, ka But in kafo the ka field whanonga. of Christians, Te ke tokoni. if anybody's Ka me hindered, ke you will alko help. tuku hoko toa he toko taha ko ia. But you'll give your Ta all me to paula that taha person. lere ho leini. Ko lawa ni Run afi. your lane. Lere ho leini, o te alko ove leina me le pare rei. Don't go in someone else's E lane. whakata au ngai ko e ia. Yes, you He will tuku ho care. toka ngā ko ke toka ngā ko lere, alko ia tokanga ke whai a me le You're pare rei. more worried about Ki nofo ko somebody ia else. sio e ne lere. You will watch their Whahoa naki ho race, ngā awe ki ai. how they run. Whahoa naki ho You whanau. will give your advice. Ko paanga and ke compare mau. the money. Kai lere pa me le pare rei o tuku te toka ngā pe. Ke But they will pale. run, O i kai ke leave their popo mfua. focus.
Tuku pene the tonga ke prize. pare o kai ke mai. Let us attain the Paka prize if me that tal will never pite perish. ia ku si fata au ngai koe. But then you are Whaka o disqualified. whae ka ko koe. What a shame. Ko huinga ia, ko ma to me fe pon kon ke mateu teu. That's why I bring this point. Let's be ready. Ko tau lau e folofola. Read the word of God. Ko mateu teu ko ni na lave ko to mai e monite, malanga All of this monite. week Tu site pule spoke lu. about being ready. Au me ani afi. Even Ke tau mateu yesterday. teu e lau e folofola. Ko tau lau e folofola. Ko tau kawenga ko pule anga o tua. Our theme is the kingdom of God. Porque pule anga o tua, he vai ke po pule lulu. And even E on pule anga o Wednesday, tua, o ia te ki motolo. the kingdom of God is in your midst. Po fe mai pule anga o tua ke whakae atu We need to mea ki show motolo. the Whakaha world atu the kia te ki kingdom of motolo. God. Yes. Hene anga o tua e pule me mawhai. Well, God has given Mo ia o you niu. the authority. E ka mataanga ki a tama. Yes, in the beginning to Adam. Pane ka puse a tama hawe ki mamani. And from the fall of sin, Pone hawe ki mamani me brought pule anga Adam o to tua. world. Ki mamani ia. He is the kingdom Pule of anga God ia here, whapouri. in the Po kingdom fe of mai pule anga o darkness. tua ia te koe. We need the Ke kingdom tau of whaka God au in me pule us, anga whapouri. that you would fight off the Po kingdom fe of mai pule anga o darkness. tua ia te koe. He vai ke a neo e potu site. Ke As tohe we ka heard on loma, Tuesday. vai ta fitu, vai ta whawe ta fitu. Yes. Kataki. Ko pule anga o tua ke whai ha kai moha inu. A ko It's not of fia, eating and me drinking, lino, me ma on e lau but it mari is e. righteousness, Ko joy, tokoni a lau and mari peace e. in the Holy Spirit, He pule anga o tua ia te koe. helping us with the Ko kingdom ne of God. tokoni, ko ne hanga whakafua mai ai. Ko ne whakaea mai me te koe a mālohi ko And ia. he will convey Me laka through ave that ka atama. power. Mo ngai pule me au ni ko ia. Porque mea o ke sio ai ka tō tāu ka hau pe ia, ma kehe pene mui See, whakatapui. somebody's Me tō life tāu is ke set whakatapui. apart. Is a Ko i person ngā who is whakaea set mai apart. mea e mafia o To tua. see the A glory of langi o God. tua. A gloria o tua. Yes. A ngai monu ia o tua. Whakaea mai ngai Favor of fua ko ia. God comes Ne through leka the e fruits isi. of their A life. pulanga o tō pau ke asi fua mai. We need to see O whe mau ia fruits. ke whakafua mai. A ngai fua ko ia. Ia te koe. Hallelujah. Poi hale la e folofola fe ak mata mateu teu. What does the word of God say about getting ready? Matiu wa ni ma vesi ono. Matthew chapter 5 verse 6. Ka pana o hiki e mea ko ni i he ula vasi o giai. Ka ta o fe ma e mata pa. Mata so atai. Me ma le ko hiki he ni. Me sai de mateu teu e. Hallelujah. Matiu wa ni ma vesi ono. Mondo ia ki na tau na fe kai mo fe inua. Hallelujah. Ta ke poe Yes. a neo ia sorry. Fe inua ke ma no ni te na fonuan. Hallelujah. Matiu wa he ono ve sto tolu fofa kum ke pule anga o tua mo Seek ni ye ma first no the ni. kingdom of God Ngai and mea all ko his ta pe ta naka righteousness, ke te ko. and all these things E shall ma be no added ni ko ni unto you. folofola ia. Righteousness Hallelujah. is God's word. E mole alangi mo mamani ka Heaven ke and mole earth ki will mo mo pass i away, lea taha e but folofola not ia one tua. dot from the word Sa of me te God. taha iwa vesta mani ma. Psalm 119. Ko ho folofola ko tu hulu ia ke kulaka. Your word is a lamp Ko unto mama my feet ia. Ki and he a alunga. light unto my path. So ne vai raki ves raki ko kamata John nga e 1:1. folofola. The word of Ko folofola in the beginning ia was the ai o word. tua. Porque The o word tua e was folofola. God, and God was with the He word. pelu vai fa vesta hawa. Ko folofola ko he tafa to mata ia. Yes. O ne The word vai of la God is like a mari mo double-edged loto. sword. Yes. O ne vai ai uho mo hui. Hallelujah. Koe wawanga ia, pe me whakaha mo i sivi ia. Pe ngai whili o i holoto. Praise the Lord. Pai vai ke a Saloni i he lea a Timote. A Paula ka Timote. And Paul Koe na said to ngalo. Timothy, do not Ai mene le forget. hi ha mo ui, e folofola e o tua. He koe e manawa mo ui. Yes. O koe mawhai me maa lohi ki There ai. is power Ni in wha the mo ui word of hola God. maari. Hallelujah. Tau leo mo lotu i he folofola. Hallelujah. Lotu mo kole i he folofola e o tua. Heal. Kole mo hu ki folofola e o tua. A mo leo i folofola e o tua. Praise the Lord. Rak same vai raki i vestolu. Munu ia tangata o eve eva. E whakau kau. Yes. I kai ke eve eva. I kai kataki. I kai ke eve eva i whakau kau e anga kovi. Pe tu i e hala e anga hala. Blessed is Pe the one nofo e who does not nofoa e manuki. Yes. Ko ne fia fia i But he whose whonu asi delight hova. is in the law of the Lord. Psalm Lawe ke 1:1. asoa ana i hene tohe so siwa. Ko ne whono whalau lau lota i The aha book moe of po. Joshua. Pake Meditate whai on tala his no law. fua ke ne whono. And you Tamai e obey. same koe ni. E whalau lota i aha moe po. Psalm says, meditate Whatatau day ke and a night. kau tu he ve vai tafi. It's like a tree O kai planted ke near mai. water. Koe pare It ia. never O kai ke mai. withers. Hallelujah. Pare ko ia tolonga i mata e ngata. Praise the Lord. Pako fua i ngai whai tau. Amen.
Koe whama po, kantaki, wana. So tau woma pe, Praise the Lord. Whama po. And in conclusion, He pelu vai tataha, veswaki ke whanua. Koe kau wha mooni e ka te tau tolu he tau lere o whai. it is Koe a kau popo witness uia. to us. He pelu vai taha wā ni, o tala mai ai, veswaki ke he wā. Te ki lau at peke o mai pe vahe ko ni. Ko tu o mo whau kau ka lere fuka. Ko mena o tu e fo iama, ko e koe lere. Ko iama ko ia whatatai mea sisu kalaisi. O ne pasi ma e fuka ka te ki tau tolu. Jesus Christ is He tau lere passing ko whakarau ai the lere. flag to us. He pelu vai tataha ko kau lere torch to fuka us. ia na nau ikuna mai. E whakapue. Porque hau he pelu vai taha wā. O whaha mai hente o lau at kātaki. Hebrew 12 reveals to us. Ko ia koe mea i he ka pui. Ak tau tolu i he ao o ka whakamooni. Therefore, since we are surrounded Toko by lahi pe. such a great E tau cloud, si aki whoki e mamafa katoa pe me anga hala. let O us lau throw mo off ngofua ki ai. Pe tau whele lei. E whakakukafi. everything E that whakapue ko tofi i ho tau ao. O sio pe ki a sisu. Koe ka mataanga me nga taanga o tui. Aia na ne ka taki ai pe ki ai hea kau. Hallelujah. Mune tok, tae toka, tae tokanga ki whakamaha. Koe mea e whiawhia nai tuku i hono au. Pe ko nofo e nia i he nima to matau ai of nima ai o tua. Praise the Lord. Koe māma ne lawe ki ai a Mosese i he tāpo o. Koe māma ai koe wholofola ia. The light is the Koe word lolo of ia God, koe lau maari and the ia. oil is the Holy Spirit of O God. mai e sisu e o tua. E God has given wholofola. unto us His E ke lere word muia. to run Ne with, lau maari e ke lere His muia. Spirit E to fo run ia with. mai au nhanga pasat ka te koe. That is the torch I pass on to you. Po kai ke te eha taha ia i mamani o ni whotu ale kot ko ia. I he mala e si poti e lotu. Ako sisu kalaisi. And Jesus Christ. Nga ne pekia pa ne te lio pa ne toi tu. Hallelujah. Le kot ko ia ke te lawa tangata i mamani. Yes. Ne whakahoko le kot ko ia. Pek tu uia tu uloa. O tae That ngata. record will O tae remain ngata. forever and ever. Ka tau lele he whapue pue. Ko poini whakaraki. Yes. My first point Ka tau mua. is run with purpose. Lele ho tau mua. Ko sisu kalaisi ia. Run in the purpose to attain Ko ta Jesus si pinga Christ. lele ia ki a te koe. He is the great Pe example unto alifa ia me us, o meka. the Alpha and the Ka Omega, mataanga i ho lele. Ngataanga i ho lele. pioneer and the finisher of your faith. Ko sisu kalaisi. Angai founga. Me malohi anga ho lele. Jesus Christ should be the strength of your race. Anga whai wawai ne lau me paula. As humility, we heard from Ko Paul. sisu na ne masivi siwa i ia. Jesus, O hau ia hoko o kakano. yes, he lowered himself. Ko anga whai vai a sisu kalaisi ia. Pono alo i mai po ke fufua hiva Christmas e kau angelo. The very first O song kai ko of Feliz Christmas Navidad. was not Feliz Navidad. E fufua hiva Christmas ne fai he kau angelo. Gloria ke o tua i lang tau Gloria potu. to the Gloria Lord. ke fia, a koha fia. Glory, Ke fia ke tumutumu. Ke joy fia to ke the hawa o world. lelei. Yes, Gloria ke o tua i lang tau potu. glory to the Kone heavenly merino hosts. ki mamani. And his Ki peace kakai to o all me fili. mankind. Koe pili nisia merino. He is the Prince of Peace, Ne hau e mo merino. Ke He wha came merino with ke te peace koe pa muau. to give you and Ke me whiako ni. peace today. Tau ne while ne kakai o ne hoi fua me ki And he ai. is selected Neonga ne his hou hau e o people. tua. E tau whanonga anga. Ke wha And pouri. God, A ne whaki me ne alo pere. yes, O sisu has karaisi. given us his Son, He kai ke Jesus te- Christ. Sio me ka tau tolu kai ke toe. Pehe ke tai ofa me ka tau tolu. Ne sio me hoi fua me ka te tau tolu. He looked at us. Hoi fua He was me ki ne pleased. kakai. Ke kakai o ne whiri. Lau ia whakaha. Ko tau tolu ke kau polo polo. Yes, Ko ngai pōta toi whare lotu. Hallelujah. Ko kau taula eki ki tau tolu. we Ko are kau the haatui. priests of the house, Ko e pureanga. kings for the O kingdom sisu of God. karaisi o tau ako me ne urunganga. Ai. Ko ne urunganga ne kai ke tutamak anga ia. E ne hanga urunganga na ia e asa mai o kovi. Jesus Ne had wha mola loa i ia ke hau i ki a gentle mamani. nature. O pekia. He E came kolosi. and died on the cross. Na ne alu hake i kare vale. Pata i loa i ki taua i he mata o e whao me mata e And there hui. we were. Mata e whao me mata o tau. Yes. Whai e ta whamoni e ahoni. Let us make Kono our ta witness a known. ia. That is his O blood, hui e ka te ki taua. redeeming Na ne us. hui e i loto i te koe pa ni hui e ngai whamamafa. And he took all Na ne hu pa our ni hui burdens. a ngai kino haa o mo ui. Yes, hallelujah. Hui e o hui ai mo i afungi.
Yes. O tai te kei o tua ia mui afungi. Thank you, Lord. Ani ave a keresi e anga And He gave you whawai. grace and humility. O sisu kalaisia ke whai ke ta mateu teu. Jesus Christ is the one we need to Sione prepare vahe for. raki e vestafa. John Hau e chapter 1, folfola o verse kakano. 14. And the Word became flesh. Pane tapen kale ia e taulotolotonga. And Patau mata ia e He came into skaina. our midst, O sisu kalaisi. Na ne fonu he keresi. Na me mo on. full of grace and truth. O ko kole te ke kau hiwa ka taki. Ask the worship team, please come forward. O kole peka ke kau hiwa ka taki mo hiwa e me teu hiki haku leo. O whakaosia he whiawhinia. O hae uia e ki kio mo ui. O hae uia e ki hae whatongia o ke whai he tauni. Whai ako oski a velenga. Peka ui koe ko hato taho e whawangeri o. Peka ui koe kato taho arat ki maamani o talaki e ne wholofola. Peka ui koe kato taho ne hiko aki lai vewe i tua hai. Ko hae pe uia o tua ki a te koe he tauni. Whai ako o tua mafi. Whai ako e iki. Ta puke a fufula ni ngai whaino hino. Ko ne wholofola ia. Puke a fufula ni ngai tataki. Ta puke a fufula ni ngai valoki. Ko ne wholofola ia. Pakai ko te whalaroa kataki kau hiwa. Teu hiki au ku leo. Teu hiki ahoku leo. Whai atu ai
run to achieve. Fika ua mai. Fika ua koe pare o koe kai whaapopo. The prize will Kono hinga whe wai ke tau not lere ke tau perish. mau. That is why we need to run to receive. Popo e ngahi mea ke heke o Many mama things will perish, Osi ngofua. finish More easily, ngofua. lost easily. Ko palomesi o vahe vahe But the koe. promise of our sharing O today, kia ia pare ia. there is a Koe ke prize lava. Ai e ai a koe mo that atmosphere this o mau air i. cannot damage. Koe pare ia ne o si hanga he It is a eiki. prize that the Mo Lord Jesus ki tau tō. has prepared for Koe us. pehui, koe hana e mea mau inga But ki the ho question mo is, wite ahon. what is important in your life? Koe ha mea kuke o si hanga hiki i ho diary. What have you put down in your diary? This is the very important things for me in About mahu inga 2025. Gil fai he wanoa. O se whai ngai niu no sanga na tō hiki. That A ngahi mea you've ke nau listed whai. the things to Koe do ngahi mea ia e tāpua ki ai koe ho whakaukau. Koe mea that kaulelei you pia ki a te think will koe. be beneficial to you. Koe whiawhinia tau talanoa i he wholofola mo ngahi palomesi ai o tua. Speak to the Amen. promises and the word of God Koe mea ia he kai ke lava ia ke popo. that will never perish, He koe mea ia e o tua. for they are things of God. Whimau ke tau alu ki tau tolu mo ngahi mea e o tua. We I need he to go wanoa with wane. God's things this year. O wea ngahi mea nihi na e sai pia ki a te koe he tau There are kosi. things that were good for you Pia last year, whakangata-ngata pe hono mahu inga ano mono ao. and its season and use is Koe limited. wholofola pe o tua aku mahu inga. This is the word of God that Ke is tau alu mo important ia. for us to take in 2025. Te tau tu mari e ai. Maybe we will be rich there. Te tau mo ui lele i ai. We will have good health He kai ke there. tau maha mahaki. We will not be sickly. He kai ke tau te whakakaukau he ka kai kehe. We will not think about anyone O ku else. tuku pe tau whakaukau me But tau we leave all whakamamau e ki ko our sisu mind on the Lord whenai. Jesus. How Pau about ke you? whe mau halot. If you would Ma like ke he prayer, mau. a special Kono hinga prayer ko for you, wholofola na wahi because wahi. of the word of today. He tāpua ki e testimony. Te whakatape orita. Hallelujah. Te hiva pe hiva koe ni na mau hiva atu. Te hao ke whai halotu maau. Koe tau wahu whakaosi e. This is our final day. Hallelujah.
fai lotu ma ke nau tolu mo ako ni. Oh, Shandara Koriandra Masandara Koriandra. Be po ke be. Io Eiki. Praise Moi. you, Jesus. Ya no ko anga. Hallelujah, la mai ki o Hallelujah. kakai Eiki. Tafi hola mali e whakafo na ngahi lau mali e. Whakaao ke na ngahi whima uibili Eiki. Hallelujah, Jesus. Iyo ku Mai keni Eiki. a hono la mali e. Koni mai sisu. Kene toko ni e toko Iyo. taka kotoa pe. Whakaiwi Okay, ai. Eiki. Kena o whima. Whakafo. Ko tau toko ni o fi. Ko ia ku a fio ia te tau tolu. Yes. Mahalo pe koe ke tau lawa ke tau hanga whakatoka ngā i te ilo i. Ko tau toko ni o fi. O kia te koe pe ia. Ko koe pe ke hala. Touch him. I, o ko mo ui ia ke ne whakawhetau laki ke te koe. Iho ngahi whia mau whakafoi tui tui ko toa pe. Tatau ai pe koe hai whia mau viviri. O ki ai ho mo ui. O ku i heni. Ai o tua koe laumali e ke whakawhetau laki ke te koe. I he kamataanga e wanoa ua nima. Iyo, kono whinangalo ia. E whakaheka pe ngahi mea ku who'ou. Ngahi mea e tāpu aki ke ho mo ui. Tuange e toi ngā ia. Kage ia no aonga ona ngahi mea ia ni ihi. E ne toi hanga ia ue sia ho mo ui. Au tau whakamāloa mo whakawheta. Ngā koe ne tataki. Hono lau māli e mā. E tamai o mau whakamāloa pa mau whakawheta i ke te koe eiki he houa pa moe mō ni te koe ni e tamai. Eiki koe mau au main ke whakasinga au wike lotu tāpu aki eiki. Ku mau inasi ai. Eiki e tae whia tūku ai whakawheta i mono whakahiki hiki i koe. He ku mau ilo eiki. Ai ngā ue ho lau māli e i ho mau mamani. Ko ke afio mai ka te ki nau tolu nau whai e laka ma ke he oli tā eiki he aho whaka ose ui ke lotu koe ni. O kui ai anga hei whia mao vivili eiki. Ai whia mao ki he whābili. Pe koe whia mao ngā ue. Pe koe hāpe ngā hei whia mao nau unu mai moi a. Pe koe ha mo ui o ku who'ou nau whia mao ke whai hono whakaliliu mo whakawhetongi ki nau tolu e ta mai. O ku mau te kaki kotoa mo hapai hake ki ho nima whai whaka mo ui. Ia tamai aku mau tui eiki ki ho wholofola. O mau whalala ki ho wholofola. Koe ne lea mai ka te ki mau tolu koe lea mai i he mo ui pe. O kai ke lea mai i hatoi o hinga kehe e tamai. Kai kehe pe ke whai ho mau whakatau ataina. Pea pehe ai mau lotu eiki. Kui he nia puate. Toko ni whai wheka ume kautaki. Ke mau hu whekina ho kakai koe whia mo ui mo oni e tamai. Koe whia kaia mo oni ke laumali e. Koe awhiona e tamai. Takaki ki nau tolu eiki. He kamataanga e wanoa wanima e tamai. Ia tawhai hala whono ngā ke nau iloi. O ku keke iai pe eiki he taimi o whakapouri. I he taimi o ahi wheka mo malohi e tamai. O ku ke iai pe holau mari e. Kene whakahawhi ki nau tolu e tamai. Eiki ke oana whaiwhaiange ko siwa e nau amanaki i ha taimi. He ku ke ofi pe ia te ki nau tolu e tamai. Koe monu ia ka te ki mau tolu eiki. Ho ngahi palomesi. Pa koe ni ku mau te whanongo ki ai ke tangata palanga aho koe ni. E ne toi whakamanatu mai ho wholofola ka te ki mau tolu. Pea hu mau lau ai ho mau tāpua ki. Mau lau ai ho mau whakakoloa. Eiki e hu mau hangat ke te koe tamai. Koe kamataanga koe ni moe wike hu mau hangatu ki ai. Eiki ke pehepe e mau tuku hake pa mau hopo hake eiki ke fua ngai whatongia mo ngahi mea ku osi whakotu mo palani e awhiona ke whakakakato ia te ki mau tolu. Whai tāpa kina mai ai toko ni whaiwhekau e kautaki mo ki mau tolu ni hono kotoa e tamai mo e whae o awai peke mau whanau mo e makapuna. Au kore katoa ngai malo hini e wafa o Sisu Klaisko alo ko ia ho mau whakamo ui. Amen and amen. Malo apito. Tāpa kina ki kotoa.
Peki konga ma ke he peeni. Kono o hinga ko teu atu o e tau kai mea kai a pongi. Kataki, o ka pau o ku ke loto aki, pe ku ke tuiki ai. If you believe you have reached the Fo atu I he baptaiso I he wailahi. point in Ko your whaampe Christian walk I taritari mai beheni. where you'd like to go through water baptism, Vahe no begi I whahino please hino. stay behind O ngā koe whai ake tau papi. so we can just chat with you, give you a bit more context, and affirm your decision to be baptized tomorrow. Aia ke kaki mautolu ko ia ka pa koe fufua taimeni po. Ko toki haweni ki he Especially ka for mui those wha of you Pentekosi. who have come to this new faith, the Pentecostal type of faith. Hino pe no. It's I a toki whai hono tataki short, I matatahi. guide, and then we will go through what will happen at the beach Makapau tomorrow. ke ilo hatoko taha nei fie papi kau kai If you know anyone who would like to go through water baptism, Ai, who is not here today, o fie maua pito ke tau. E koe tu uni pe ia e wholofola. it is the word of God Ai ni ke tau fōa te baptaiso e vai lahi. for us to all go through water Whawhai baptism. pe he taimeni ke tau e taha tolu. Ke nau tolu. Kono hinga u toki tuku ai ki he ko ngā koe tau tui. And especially for our children, we Au wait till they're baptaiso ki tau 13 tolu e over. he tau kei pepe. Who were baptized or dedicated O as hinga ko ai babies. ke mahino o ku ke But tui. so you can really O ku ke understand maua e the tui. true Kono faith hinga o ke fōa e baptaiso e vai lahi. of why you're going Porque through o si water tui ke baptism. keiki ko si su kalai. Because you Ko believe kamata that the pe Lord kau is- taha tolu mai kau taha whā. O ku kamata i he tau papi. Ka koe ia koe i ongo Therefore, pe ko ai pe ke it's just a whakahoko atu short pe. announcement I I want to mua give pa you tau to- before toki we alu go atu. or continue on. Kan ki nau tolu ko ia. Malo. Thank you. Tuke ka pau te. Amore more pega ki whāwhe no penea kai sasi a ospene kumu. This is an invitation to all of you in the church. Please come to whawhe he the tamai back ki hall. pena ne whaose tau. And our dear brother this morning Ki puwai ka mai has ki prepared kwa a sandwich. small drink and some sandwiches for us to have together. Please go through this door, and on the left there will be plates, sandwiches, and cakes, and drinks for you to enjoy. So please, for the rest of the church who are not in the baptism talk, please come to the back. Thank you.